nonbirta thanbang samay bismay disopi nonbirta thebi pen arjay tha बीजेपी सरकार लकी परिवर्तन आ सरकार पुसी राधा थेंगनो पचे थैंगलो लापेन डेवलपमेंट असाई क्लेम विगलो पुसी लाम ही जिक पनो बांगसो पथा कार्बी आंगलों डिजिटल न्यूज फोरम के एडीएनएफ अतुप कोना होक हे लापेन क्लेम वेक मा क्लेम लापेन कोदाक सी की क्लेम मा बांगसो डेवलपमेंट को नात सी के क्लेम दामा पूरी तरलिप दमसी पिनी क्रेसर कैप थानसिरी कॉन्स्टिट्यूएंसी आरलो दोलदुलिया हावर होमरी पलेदा लासुहुट के थेगदामलोंग लापेन के थेगदामलोंग अतेंके दोलदुली माते दिफो हिथी पेन 12 किलोमीटर लहेलो मोनसिंग तिमुंग अरोंग देसोय रोंगपी धरमपत्रा लापेन विलांगदिसा आहावर पलेदा लासोकर जोहुट हादाक आहावर ओवे फो चोकदेट अफिसी नॉन बांगसो आहावर आफा नॉन की खीबोम सीएम तुलिराम रोंगहांग थेदुंग कचिंग थुर आमो पजिर पोंसी कांगथुर टेकांगलांग laki isi purki molo pusi ronga sar lindok rong pi pherang ke angnu ningkang samlapen ningkarong alama puthak pherang ke angnu chepakla bangso habar HSDC congress atum ningkan ko anone council ingni rapita tuwaram tanang selam pipi sita non BJP sarkar triple engine kisan ke pravik ajok nilitum dolduli habar monsing timung arong desoy rong pi dharampatra lapen waling disa pangrum pet don parini ra troxy ke brasir kep do lapen pharoner kep so se water zo non bangso towar CM pen kisalam pi joini hadak aralatu ninga klongpen sim tuliam rong hanga phan suri akero lapen arna mahir jume ke pajirpon langi tha bangso aronga towar kaselam pibom amohor KCCM tuliam rong hang aning time pen karbianglong arlo lapen west karbianglong arlo kapre constituency arlo CM tuliam rong hang rada phan lamchak ke chakateng isi pen isi ang thek rat angnu paklang pon bomlo Lasonsi 19 number Dhansiri constituency arlo dolduli ke parlo parong pli arat akiduka gisung matha ponsi lapen anparta alangli CM ke chak ateng dolduli hawara phan mukhya mantri pagipat nirman achani scheme under RIDF 31 of NABARD for the year of 2025 to 2026 deng ponsi 3 km adak towards selampono lapen estimate amount 3.75 crore deng ponno alang lituma phan thedung ka chingthur amo pa playing pilo pinpur meme dolduli habar lapuson thedung ka chingthur amo ki pike non owe phopen ke chengsia phonglang athe aprang SDC congress ahur ACM pen nang ki pike abisita non BJP sarkar team karbenglong ki ja CM tuliam ronghang amethang ki thur plutsi bangso habar akisunga puthak kachini pen kachingthur amo ki wan pi lake ki chengsia phonglang puta hadaka habar arat ningkarong alamthe chipaklang news text report B News 7 nonbirta content arjay tha Desorong pierong pen pu waling bisa nili tuma pramanta la pu jeje miklem posin tumang bomlo stamini tum otu wan manta sik sakti stanon jo pini atumi pen pini ang bong anti nili tum otu ta bang misen lo la pen rovata misen nili tum taningarong lo la si karbiang long cari Dr. CM tuliram rong hangsa lang li panta churu la pen meeting duklo alang li lason nasai kini nadam nili tum dodolia hawar apana sona ke claim pe pot alang ni panta suri ka doctor jelo darong mene ko sonne ne ha darong ke doduli desai rong pi lalu tumarong towal ke claim lu ku metu pene ke cheng la ke atuni antarik ma jong ho antarik ka 13 o 14 ani ke cheng lo
Sela soprang lang tumaro tawar ko sono ni. Avelo ekdom kidam ke bang kisukin ika celang ta kisung pa melo ke nona bang ke la so linang le rok lo inin ka karong ta inang teng lo jo la za ke hai sa to le ram dong hang man ta ka churur thek the alan le tum te ka chiru se kang tung lo pa lo jo ana hel ke hai noik pen he la si la an ni li tum hanang kan ho ko la dak non phiti o ni kan pharo athak lo ni kan pharo sira ni kan khoi lom du po Kita me tawar ke. Avipin lo kisu ni ta kacelang ta kisung pami lo sita me pinian atuni penang ceng lo nili tong kibi sita me sati sa puta me chehok pro lo la salang ni hai sa to ram rong hang kan la an so se nili tong kening kang sam lo kacuro ta pajerik lo La so tawar na claim po pusiem nang hala ke chakdom. odo an tu January 16 ma hut ladak March joining nang bilo la so na ka chakat peng panalang dia lam cewar vipin pen nili tom sapi sapu phanang cakang pen nili tom phan lam cewar vipin si nang ceng pi iglo atumi te la pen nili tom tami ining ing sampik lo la so linang ke ban pia pot ke ko an nili tom ka cham ke che di phukan la dak 10 km ne 11 kilometer ni dolang sta mini tum kisukin ita dak nang sika pon bom pen sita mi pusi kisum je chang nang la ana ning kan sita piningan ning kana bang ke alang le ke haisa to le ram rong hang chi chakang lo alang li ki pukang nili ke asile chak lo te chakri ta chakli pusenang pukang pen ateng si dam tholo lang li phan churu reta on e lo ning kang sampajir o khangjang le la doduli de so rong piarat sarpisa phudo am sita me nili tum ning sampik lo alang li phan Tapi an so sesalang lipan pahai nang lang alang lipan along sikai ta dodo nang lang pasi ili tum ning chethelo ili tum kar ik hektik la daldale hawar tum ke dam kang tung jola pusana por hot inut aning ke me pik abang phu mate non ki khibom sar CM sar Dr. Tudam nong hanga ke hai alang li aning ke me et mate aning ke me pik abang phu ajoy nesi pini labang so atowar nilitum chehelat longpo mate longpon po dolli araratum alangli lake labang so atowar farman kachi chakang lake kedam tang mass joining program monsing timung orong olong kepa do pona hot si alangli labang so lam chak alangli che chak pon lo alangli hala sur kachi chak pon ateng polo tangte chiklo yonang bong nilitum mate tim kar biang long mate autonomous council ahin council pen labang so kam pangcheng pon po pusalang li halabang so arni alang li chak pon lo hala so arni labang so mass joining program arni ka chak pon ateng alang li chikloi jonang bong pen labang so kam pangcheng pon po pusi chak pon lo la si labang so ka chak ateng alang li nang klem pon lo apen pini bang ka theklong lo je ladak kadoga we araratum aning karong hektik alang lipan judun epin lengon epin akero nilitum dolele arat lak alang lipan pipajir lo lapen ene haladak kamenson pon ateng nili chinidam ateng polo tangte monsing timung orong tu desorong pierong pusi hala sohud mate ala kibalong kamenson pon edu labang so towar farman poi phis ta mela bang so towar ke lake rong ni farman mate rong ni rada tumle ke dam chot ke chela chot ji lapukali doldulia rat ke doan lada khei ko anma ke do labang so towar si chela ji lasi akero anpar ke thekthede lo mane judun epin akero selang lipan pajir lo la pen la songbong ni lako kero thukang tunga bang ke hala suhut CM sar chi chaka teng pen hala bang solam chaka long nange pa pleng dun dhonsri homostiar lo non ki khibom VDC chairperson niso baido alangli sitame CM sar hala bang soka chi chaka lama teng pen baido sitame ako chingkidam phit lo ang chingkipidun lo plus ako CM sar sitame niso baido lam sitame war vipin pen labang sokam pininilitum dolelera chatheklong lo lasi apong ro thule thot lo alangli phan
ninga klong pen mate judun epin pleng on epin akero pi pajir thule thot lo lapen kewang jilangar ni nilitum dol dole arat labang ke alang li long sar jabdun thipji alang li ke mesen akam ke klem theka pot lapen ki dukelak arat alang li phan kang hon kajin so labang so a ot adur alang li thepik la so jani si kewang jilangar ni alang li ke mesen akam along nilitum un an pen cerap citu dunji lapen arjadun thipji lala Curlo nang lipan, soalnya taksi putar aku adu ka pregalong pestame tum lamte arjupan senang non niling no mate ilitum kadog yang no inut dak rat sai klembang pudo si alang lilong pestame labang sot tawar non kelong panajok alang litum marong lapen kala dak dol duli hawar arlo kedo tum ko anale long lapen ko ananing karong labang so lamte alang long pestame lamte ripon tunak si lalo nang ling no non nili nang karja pen nang lilong pan lamte ripon kang tunga bangke kedam tang hala BJP mass joining ahud ladak monsing timung arong along arkoi terik krit sokarni man kedo Dr. Tudrang rong hang dak kadu kawe bang suri ke thom atam doji arat angno dagli tuma la so hawar long phan ka chak dekang pen pidin tum ta theklong lo la bang sot tawar non ke klem pon bom asila bang solong nang li pen la sot tawar ke long pana jok ke dam tanga kisung lapen ke pinia so tawar ke long pana jok la so akisung akejoy ka cheprek ko andoji lapen nang lining karong ko andoji la bang salam Tangte pinibirta ke lansing tonikoklo domi thakme kurwang thu kar